I want to speak about the dangers of idol worshiping. Es gribu runāt par bīstamību, kas ir pielūdzot elkus. For this church, this is more like a prophylaxis Priekš šīs draudzes tas ir vairāk kā profilakse. because I believe many people here already they understand the topic. Jo es ticu, ka lielākais vairums no jums jūs jau saprotat šo tēmu. But this church is not only a local church, but an apostolic church. Bet šī draudze nav tikai vietējā draudze, bet apustuliskā I know draudze. some people are listening to us from all over the place. Tā kā mūs klausās arī cilvēki no dažādām citām pasaules And I vietām. have noticed that idol worshiping has crept into the church. Un esmu pamanījis, ka elku pielūgsme ir ielavījusies draudzēs. Some people know it, Daži cilvēki to some zina, people do not know daži cilvēki to nezina, because nobody talks about it. jo neviens par to nerunā. So some people combine Jesus with something else. Tāpēc daudz cilvēku savieno Jēzu ar kaut ko citu. So I decided that today I will speak about the topic. Tāpēc šodien es izlēmu, ka runāšu par šo And tēmu. I believe this is also important even for people that know about the topic Un es already. domāju, ka tas ir svarīgi arī cilvēkiem, kur zina par šo tēmu. Because there is another form of idol worshiping I will talk about. Un ir kāda cita elku pielūgsmes forma, arī par to es I runāšu. will talk about the obvious ones and I will talk about the ones that are not obvious. Es runāšu par acīm redzamajām formām un tādām, kuras ir slēptās. But let me define idolatry. Kāda ir elgdievības definīcija? So if you are writing, I prepare this definition for you. Tā kā, ja pierakstat, tad šī definīcija, to es sagatavoju priekš jums. Idolatry is the worship of an idol or image as a god. Elgdievība ir elka vai tēla kā dieva pielūgšana Or excessive devotion to any person or thing in place of one through God. vai pārmērīga nodošanās jebkurai personai vai lietai dieva vietā. So this definition will show the two directions I will go Tātad today. šī definīcija parāda divus virzienus, kuros es There is došos šodien. the obvious worship of images as God. Tātad ir šī acīm redzamā, ja, kas ir tēli. There is the second type of idolatry, which is excessive obsession of a thing over God. Un otrais tātad tas ir pārmērīga nodošanās jebkurai personai vai lietai dieva vietā. And I wrote here that idolatry is also any form of spiritual practices that is not derived from the revelation of Christ. Elgdievība ir arī jebkura garīga prakse, kas nav balstīta Kristus atklāsmē. Any form of spiritual practices. Jebkāda garīga aktivitāte. So you might not be bowing to an image, Varbūt tu nepaklanies kādam but tēlam, you are having a spiritual practice bet tu nodarbojies ar kaut kādu garīgu praksi, which is not rooted in the Christ. kura nebalstās Kristū. That is also idolatry. Arī tā ir elgdievība. And God is a jealous God. Un Dievs ir greizsirdīgs Dievs. And this is why I'm bringing this topic, Tāpēc es arī runāju par šo tēmu, because this is important for him. jo tas ir svarīgi priekš viņa. Exodus 20 verse 3. 2. Mūzes 23. pants. Exodus 23. 2. Mūzes 23. pants. You shall have no other gods before me. Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Deuteronomy 4:24. 5. Mūzes 4.24. For the Lord your God is a consuming fire, a jealous God. Ja kungs tavs dievs ir rijoša uguns, viņš ir greizsirdīgs dievs. So God is a jealous God. Dievs ir greizsirdīgs God dievs. does not share what belongs to him with others. Dievs nedalās ar to, kas pieder viņam, viņš nedalās ar citiem. And I want to read the first type of idolatry, Un pirmais elgdievības veids. the obvious forms of idolatry. Tātad mēs runājam šobrīd par acīm redzamajām The obvious forms. elgdievības formām. Deuteronomy 18:10-12. 5. Mūzes 18 no 10. līdz 12. pantam. Deuteronomy 5. Mūzes 18:10-12. 18 no 10. līdz 12. pantam. There shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through fire. Lai starp jums neatrodas neviens, kas savam dēlam vai meitai liek iet caur uguni. Латыши поняли, да? Latvieši Что saprot. это значит? Прыгнуть через окно. Latvians know what this means to Yeah, jump that- over the fire. Вы знаете это праздник. You know this The Bible says celebration. you should not have your sons and daughters jumping over the fire. Bībele saka, ka
Tu nedrīkst likt savam dēlam vai meitai iet caur uguni. This is not a bowing down to an image, Tātad nav elka pielūgsme, but this is a spiritual zemošanās, practice not rooted in Christ. bet garīga prakse, kura nebalstās Kristū. It could be traditional. Tā var būt You could have tradīcija. been doing it from young age. Jau no pašas bērnības tu jau ar to nodarbojies. If you didn't know this before, Bet ja tu līdz šim to nezināji, those celebrations ka šie svētki, is a plain form of idolatry. tā ir vieta elku pielūgsmei. It is a plain form of idolatry. Tā ir skaidra un tieši saprotama elku pielūgsme. And even though Un vienalga, you are used to it, tu esi pieredzis pie tā. just think God doesn't care. Un tev likās, Dievam vienalga. God does care. Nē, viņam nav vienalga. And it says, Un tur teikts, or one who practices witchcraft, vai kas pareģo zilē, or a soothsayer, pur, or who interprets omens, pesteļo, vārdo, or a sorcerer, izsauc garus, or who conjures ir spells, zintnieks or a medium, vai mirušo or a spiritist, izjautātājs. or one who calls up the dead. And 12 says, Un 12. pants. for all who do these things Kungam ir pretīgi visi, are an abomination to the Lord. kas tā dara. Did you hear that? Dzirdējāt? The Bible is not saying these things are abomination. Bībele nesaka, ka šīs lietas ir riebīgas Dievam, But the Bible says bet saka, the person that does it, ka tas cilvēks, kurš to that dara, person viņš, is an abomination to God. viņš ir pretīgs Dievam. You jump through fire, you think it's just a joke. Un tu lec vienkārši pāri ugunskuram, domā, tas tāds You joks. go to somebody that read palms, you think it's Tu- just a joke. Tu aizej pie kāda, kurš lasa no Daunas, domā, tas tāpat vien. You're doing cards, those card things. Vai arī ar kārtīm tur kaut New- kāds new zilēšanas age. notiek. Kaut kāds New Age. Everyone that does that, Katrs, kurš to dara, the Bible says Bībele saka, that person šis cilvēks, is an abomination viņš ir pretīgs to the Lord. tam kungam. And because of these abominations, the Lord your God drives them out before you. Un kas tā dara? Šo pretiklību dēļ kungs, tavs Dievs, viņus ir padzinis tavā priekšā. Oh, but Halloween is not harmful. Halloween, viņš nav nekaitīgs. It's not rooted in Christ. Bet viņi nebalstās It's not Kristu. rooted in revelation of Christ. Viņi nebalstās Kristus atklāsmē. And you are playing with pure fire. Un tu spēlējies ar atklātu This uguni. is the problem with idolatry. Un šī ir problēma ar elkiem. You are both exposed to demonic powers Tu atklāji sevi demoniskiem and spēkiem also exposed to God's own judgment. un esi atvērts arī Dieva tiesai. So it's an attack from both sides. Tā kā tu tiec saņem uzbrukumu no abām pusēm. Many people love God who is love. Daudziem cilvēkiem patīk Dievs, kurš ir But mīlestība. nobody wants to talk about God who is a consuming fire and who is a judge. Bet neviens negrib runāt par Dievu, kurš ir rijoša uguns un kurš ir tiesnesis. He is love, Viņš ir but is a mīlestība, consuming fire. bet viņš ir rijoša Jesus uguns. is lamb Jēzus ir jērs and lion of the tribe of Judah. un Jūda, lauva no Jūdas cilts. Whenever your actions Vienmēr, kad tava rīcība vai would darbības, invite the kind of God you are dealing with. kad tās ieaicina to Dievu, ar kur Are tev you ir dealing darīšana, with a consuming fire, vai tev ir darīšana ar rijošu uguni, or you are dealing with God who is love? vai tev ir darīšana ar Dievu, kurš ir mīlestība. In the days of ignorance, Nezināšanas dienās God Dievs, overlooks. viņš skatās That is tam why, pāri. as a pastor, Tāpēc, kā mācītājam, I'm coming so that you know, to tell you so that you know. es jums to saku, lai jūs zinātu. Because Jo in the days of ignorance, nezināšanas dienās God overlooks, Dievs to neņem but vērā, Satan does not overlook. bet Sātans ņem to vērā. If you expose yourself to demonic powers, Ja tu atveries demoniskiem spēkiem, God can be merciful. Dievs varbūt būs say- žēlstības pilns, She's just ignorant. He is just un ignorant. viņš pateiks, viņš vienkārši nezina. But Satan will use every opportunity he Bet gets. Sātans lietos katru iespēju, ko viņš dabūs. So, in Isaiah,
Tāpēc Jesajas, Isaiah 8:19. Jesajas 8:19. The Bible says, and when they say to you, Un tur teikts, un kad viņi jums teiks, seek those who are mediums and wizards who whisper and mutter. prašņājiet garu izsaucējus un zintniekus. Should not a people seek their God? Should they seek the dead on behalf of the living? Kas čiepst un bubina, vai tad tautai nav jāizjautā savus dievs, nevis par dzīvajiem mirušie? So these are the obvious ones. Tātad šie ir acīm redzamie. Card readings, Palm palm readings, kāršu, dēlnu lasīšana, spiritists, garu izsaucēji, witches, wizards, burvji, zilnieki, celebrating pagan celebrations. tie, kas svin pagānu svētkus. There is no way Tas nav iespējams, that you expose yourself to those kind of things that there will be no repercussion. ja tu atveries tam, ka tu nesaņemsi kaut ko par to, Because the Bible says, jo Bībele saka, in this world ka šajā pasaulē there is tribulation, ir pārbaudījumi, but in me bet manī you have peace. jums ir miers. And the Bible says, Un Bībele saka, abide in me. palieciet manī. God does not force you to abide in Him. Dievs tev nespiež palikt viņā. The Bible says, the presence, the tower of the Lord is a safe place, Tā kunga, and the righteous run to it and is safe. tas kungs ir kā stiprā pils un taisnais skrien tajā un paslēpjas. What does the righteous do? Ko taisnais dara? He runs to it. Viņš skrien uz Abide in me. to. Palieciet manī. You will decide to step into Him. Tev ir jāizvēlās palikt viņā un And spērt soli viņam pretī. You can also decide to step out of Him. Un tu vari arī izvēlēties iziet no viņa. And once you leave His territory, Un kad tu izej no viņa you are not teritorijas, protected anymore. tu vairāk neesi pasargāts. And the idolatry is one simple way of stepping into demonic territories Un yourself. elku pielūgsme ir veids, kā ieiet šajā Dieva And neaizsargātajā stepping teritorijā. out of God's own territory. Kad es izēju no Dieva teritorijas. So you know all of the obvious ones. Tātad jūs visi zinat šos acīm redzamos elku pielūgsmes veidus. You cannot receive Jesus and hold on to your past religion. Tu nevari pieņemt Jēzu un turēties pie savas pagātnes He reliģijas, is the way, jo viņš ir the ceļš, truth, and the life. patiesība un The dzīvība. only way to the Father. Vienīgais ceļš pie tēva. Every other way is illegal. Jebkurš cits ceļš ir And nelikumīgs. there is always a consequence for anything illegal. Un vienmēr ir sekas tam, ja tu dari kaut ko nelikumīgu. There is only one legal door to this room. Ir tikai vienas likumīgās durvis. If I see you use another place, I call the police. Ja es redzu, ka tu ej pa citām durvīm, es izsaucu policiju. If you break the window and enter, Ja tu izsit logu un ienāc šeit, you have entered. tu jau esi iekšā. And you would experience all this beauty, yes. Jā, un tu redzi visu, kas šeit ir. But you will face the consequence Bet tu saskarsies ar sekām, of an intruder. ka tu esi ielauzējies So šeit. witches and wizards, Tāpēc burvi un raganas. these people that practice idolatry, Cilvēki, kur praktizē šo they also elku could pielūgsmi, enter into a place of power. viņi arī var ieiet šajā spēka vietā, But they didn't enter into through the right door. bet viņi neieiet pa pareizajām They durvīm. entered through the windows. Viņi ielaužās caur logu. Even if you think you got the answer you are looking for, Pat ja tu saņem atbildi, kur tu meklē, maybe because of a pressure you went to a soothsayer, dēļ tā, ka tu esi aizgājis pie kaut kāda tur burvja to a healer, vai and you dziednieka, feel you got what you're looking for. un tev liekas, ka tu esi saņēmis to, ko tu meklēji. Satan is Sātans, the only businessman viņš ir vienīgais that uzņēmējs. if you do business with him, Ja tev ir kaut kādas darīšanas ar viņu, you will lose. tu zaudēsi. Always. Vienmēr. If he gives you something, Ja viņš tev kaut ko iedod, he's taking something back. viņš kaut ko paņems He's atpakaļ. offering Jesus the whole kingdom. Viņš Jēzum piedāvā visu to Because it's- krāšņumu The valdīšanu. kingdom of the earth. He's offering Jesus the kingdom of the earth. To, ko viņš parādīja viņam, viss pasaules valstis. But so that it can take both the kingdom of the earth and the kingdom of heaven from Jesus' Bet, hands. lai varētu to viņam atņemt, un arī debesu valstību, lai Because viņam Jesus atņemtu. has power
both in heaven, on earth, and beneath the earth. Jo Jēzum ir vara see? debesīs, uz zemes un zem zemes. So Jesus has 3 territories in his Tā kā hands. Jēzuma rokās ir 3 teritorijas, But yet he has not yet walked into it. bet viņš tajā vēl nebija And iegājis. Satan could see that. Un Sātans to redzēja. So Satan said, let me offer you 1 territory. Tāpēc viņš teica viņam, es tev gribu piedāvāt vienu teritoriju. Satan was ready to give Jesus the whole territory he has. Viņš bija gatavs atdot Jēzum to teritoriju, kuriem viņam Because the piederēja. only territory Satan had Jo vienīgā teritorija, kas Sātanam was the piederēja, earth and under the earth. bija zeme un pazeme. And the earth was more important to Satan. Un zeme bija svarīgāka Sātanam. And Satan was ready to give his precious earth to Jesus. Un Sātans bija gatavs dot šo zemi Jēzum. Because Jo he is looking forward to getting 3 territories back. viņš gribēja tā vietā saņemt 3 teritorijas. So if you think Satan helps you, Ja tu domā, ka Sātans tev grib you palīdzēt, might want to think twice. padomā vēlreiz. You can never outsmart Satan Tu nekad nebūsi gudrāks par if Sātanu. you enter business with him. Ja tu iesaisties kaut kādās darīšanās ar viņu. If you believe in Jesus Christ. Ja tu tici Jēzum Kristum, The Bible says, Bībele saka, if you are not hot or cold, ja tu neesi karsts vai augsts, God himself spits you out Dievs pats tevi izspļaus from his presence, no savas from klātbūtnes, his safety. no savas You drošības. have to choose. Tev jāizvēlās. Choose this day who shall you serve. Izvēlēs šodien, kam tu kalpos. Choose. Izvēlies. And I offer to everyone seated here today, Un visiem, kas šodien šeit sēžat, es gribu piedāvāt. choose Jesus. Izvēlies Jēzu. In him there is safety. Viņā ir drošība. In him there is healing. Viņā ir In dziedināšana. him there is security. Viņā ir drošība. Do you know the problem I have? Jūs ziniet, man ir problēma. When people go to these sorcerers, Kad cilvēki iet pie zilniekiem, pie burviem, they even request more sacrifice from them no viņiem prasa pat vairāk upurēšanu than what, the people do in church. nekā cilvēki nes uz draudzi. But still people choose to go to the devil. Bet vienalga cilvēki izvēlās iet pie Sātana. There pie are velna. people in Nigeria Nigērijā ir cilvēki, that because they wanted wealth, kuri gribēja kļūt bagāti. they went to witches. Viņi aiziet pie raganām, And the witches will say they should kill their parent un viņiem pasaka, ka tev jānogalina savus vecākus. and then go into the grave and sleep in the grave for 14 days with no food and naked. Un tad tev jāiet un jāguļ kapā 14 dienas bez ēdiena, bez dzeršanas. And people are ready to Kailā. do that. Un cilvēki ir gatavi to darīt. But if you tell them in church, fast for 2 days. Bet ja tu draudzēt cilvēkiem paprasti 2 dienas pagavēt, Pastor, вы просто не знаете. Во время поста, когда это головной боль такой ужасный. so, Pastor, you don't know how much my head hurts during the fasting. Of course, I understand. I understand that. Protams, ka es to But saprotu. some of those same people, Bet kādi no tiem pašiem when they cilvēkiem, visit the devil, kad viņi aiziet pie they Sātana, will fast for 3 days, viņi ir gatavi gavēt 3 for dienas, 5 days. 5 dienas, Somehow. kaut kādā veidā. It's because Satan is the father of lies. Tāpēc, ka velns ir melu tēvs. He told Eve, Viņš Ievai pateica, do this, izdari and you to, will be like God. un tu būsi kā Dievs. And that is a lie, Un tie ir meli, because she's already like God. jo viņi jau bija kā She was Dievs. created in God's image. Jo viņi bija radīti Dieva pēc tēla un līdzības. And at the end of everything, Un beigās, Satan, Sātan, where is what you promised me? kur ir tas, ko tu man apsolīji? On Malchit. Viņš klusē, he's silent. Satan did not say anything Viņš neko, after this issue. pēc tam Even neteica. in the presence of God, Pat Dieva it klātbūtnē. was quiet. Viņš klusēja. The man said, Un cilvēks teica, "Is the woman you gave to me." tā ir Adam said. sieva. Ādams teica, tā ir sieva, kur tu man devi. Eve says, Ieva saka, "It's Satan." tas bija Sātans. Satan said, Un Sātans "Разбирайтесь сами, я уже получил, что мне saka, надо." attieciet paši galā, es jau dabūju to, ko es He gribēju. didn't say anything. Just deal with yourselves, Viņš neko neteica, vienkārši Because tieciet he paši has galā. used the lie Jo viņš ir pieredzis, viņš take- lietoja melus, to take authority from man. lai paņemtu varu
no cilvēkiem. And that's what he still does today. Un tieši to pašu viņš dara arī šodien. He lies to you Viņš tev melo, to take what God has already put in you. lai paņemtu no tevis to, ko Dievs tev ir So iedevis jau. choose this day. Tāpēc šodien Who izvēlies, shall you serve? kam tu kalposi. Who shall you serve? Kam tu kalposi. The second part Un otrā daļa are I call them subtle forms of idolatry. tas ir slēptās algdievības formas. They are not so obvious. Viņas nav tik acīm redzamas. And number one Pirmā is idolatry of self. - sevis algdievība. You remember my sermon, Love Yourself. Atcerieties manu svētrunu mīli sevi. This is the other hand of the pendulum. Tātad šī ir pretējā puse. Don't be an idol worshiper of your own self. Nepielūdz sevi. 2 Timothy 3:2. 2. Timotejam 3. 2. pants. 2 Timothy 3:2. 2. Timotejam 3. 2. For people will be lovers of themselves, Jo cilvēki būs patmīlīgi, lovers of money, naudas kāri, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, and unholy. lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi saviem vecākiem, So the lover of yourself here, nepateicīgi un nešķīsti. Tātad tas, kas mīl sevi, this place just means being lustful, not really love alone. It goes beyond. tātad tas ir kaut kas vairāk nekā sevs mīlēšana, tā jau ir kā iekāra. And if you are an idol of your own self, Ja tu esi pats priekš sevis you kā put elks, yourself above God tu noliec sevi augstāk par in your Dievu own life. savā dzīvē. That is also a form of idolatry. Tā arī ir algdievības Number two. forma. Un Number two, otrais idolatry of relationships. - attiecību algdievība. Some relationship has taken the place of God in your life. Dažas attiecības ir aizņēmušas Dieva vietu tavā dzīvē. Some friend can just call you anytime and you are off. Kāds draugs tev var piezvanīt jebkurā brīdī, un tu vienkārši atslēdzies Even no when you were vispārējā. planning to study the Bible Pat ja before. tu biji plānojis tur studēt Bībeli, Some relationship kādas has attiecības become an idol. ir kļuvušas par And elpu, you have to be careful with that. un tev ir jābūt uzmanīgam ar to. The third one, Un trešais idolatry of money and success. - naudas un panākuma algdievība. And this is common. Un tas ir ļoti In izplatīts. fact, Jesus had to speak about it. Un tik ļoti, ka pat Jēzus par to runāja. Matthew 6:24. Matei 6:24. Matthew 6:24. Matei No one can 6:24. serve two masters. Neviens nevar kalpot diviem He kungiem. will either hate the one and love the other, Vai nu vienu tas ienīdīs un otru mīlēs, or he will hold on to one and despise the other. vai arī vienam izdabās un otru nicinās. You cannot serve God and money. Jūs nevarat kalpot Dievam un naudai. Can you imagine Varat iedomāties, that somehow kaut kādā veidā this scripture is putting money in the level of God in the hearts of people? ka šī raksturvieta noliek naudu Dieva límenī priekš kādiem cilvēkiem. That's how powerful money can be. Tieši tik spēcīga šī nauda var būt, That it could literally take the place of God ka viņi burtiski var aizņemt Dieva vietu and become a God itself. un kļūt par Dievu In your life. pati tavā dzīvē. And I've seen many people Un es esmu redzējis daudz cilvēkus. that were nice. They were good people. Viņi bija jauki cilvēki, But when money started to come, bet kad sāk ienākt naudiņa, something's changed. kaut kas izmainījās. Money amplifies your character. Nauda pastiprina vai tā kā Money- pastiprina tavu raksturu. Money doesn't change you. Viņa tev neizmaina. It will amplify who you were already. Viņa vienkārši pastiprina to, kas tu jau tāpat esi. And that is why in everything you do, Tāpēc visā, ko tu be dari, careful with the chase after money. esi uzmanīgs, lai tu nedzītos pēc naudas. That is why Tāpēc one of the places God tests your loyalty is in offering and tithes. Dievs tevi pārbauda ziedojumos un desmitajās tiesās. Because He knows how Jo viņš close zina. money is to people's heart. Viņš zina, cik nauda ir tuvu cilvēkiem pie And sirds. there is a rule in finances. Un finansēs ir likums. Somewhere in the future, I would have a financiers seminar for finances. Un kaut kad nākotnē mums būs seminārs par I will finansēm. not teach all of those things on Sundays. Tā kā svētdienās par to visu nevar
When you paspēt. chase after money, Kad tu dzenies pēc naudas, money runs from you. tad nauda skrien no tevis, And bēg no tevis. This is how the image looks like. Un tas izskatās sekojoši. You sit on a horse, Tu sēdi uz zirga. and if you want or let's say a goat, for No. example. Yeah, like a goat. Just an idea. I know no one sits on a goat, but that's an idea. Or you sit on a sheep. Labi, piemēram, vienalga vai uz āža vai uz aitas sēdi. And you want the goat to carry you and run forward. Un tu gribi, lai tas āzis tev kaut kur aizved tevi. What can you do? Ko tu vari darīt? You can put food Tu vari dot ēdienu, on a stick to ēdienu piekarināt pie nūjas and put it in front of his mouth. un nolikt viņam priekšā. And he begins to do Un tad viņš gribēs to As it chases the food. dzenoties pakaļ šim ēdienam. as he chases the food, Ja dzenoties pakaļ, he's moving you forward. viņš ved tev uz priekšu. And because of the food he's chasing, Un dēļ tā, ka viņš dzenās pēc šī ēdiena, he can unwillingly take you 10 kilometers. viņš pats to nezinot, viņš te var aizvest 10 kilometrus. He doesn't want to go. He doesn't want to go. Viņš jau tā nemaz negrib iet, But the love of food bet tā gribās to ēdienu is dabūt, chasing the food kad dzenās tam ēdienam pakaļ. until Kamēr he can't breathe anymore and he dies. vairāk nav elpas un vienkārši nomirst. That is how money is. Tieši tāpat ir ar When naudu. you chase money, Kad tu dzenies pēc you naudas, never will catch it tu nekad to nenoķersi until your last breath. līdz pēdējiem elpas vilcienam. If money is too important for you. Ja nauda ir pārāk svarīga priekš tevis, But if you treat money as a servant, bet ja tu attiecies pret naudu kā pret kalpu, especially as īpaši an instrument for God's kingdom, kā instrumentu Dieva valstībai, you would leave the bondage of poverty for life. tad tu iziesi no nabadzības verga šī jūga. When I didn't visu mūžu. have finances, Kad man nebija finanses, when I have small, kad man bija ļoti I maz could finanses, still empty my account and give it out. es vienalga varēju iztukšot savu kontu un visu atdot. I'm teaching my mind something. Un es savam prātam kaut ko I'm iemācīju, not a slave to this money. ka es neesmu vergs šai naudai. I'm not talking about also foolishness, yeah? Es nerunāju arī par muļķīgumu. Somebody needs to pay the bank. Nu, skaidrs, ka rēķini jau arī jāmaksā. You hold the bank, and then you say, God said you should give all your money, to him. Nu, piemēram, ja tev ir parādi, ja, un tev pasaka tagad, bet tev viss nauda jādod. If you hear God, Ja tu dzirdi no definitely go Dieva, ahead. tad dari to. But if you have a family to feed, Bet ja tev jābaro you ģimene, can't keep your family hungry. tu nevari atstāt ģimeni vienkārši badā. So I hear God, Es and klausos, es dzirdu sometimes He Dievu. would tell me, take all your finances and give, Un dažreiz viņš man tā arī pasaka, vienkārši paņem visus savus finanses un atdod. and I give. Un es to arī He's daru. testing my heart. Viņš pārbauda manu I am sirdi, working with my mind. un es strādāju arī pie sava prāta. Of course, one time I did one thing. Jā, vienreiz es kaut ko izdarīju. I would not advise anybody to do it. Es nevienam to neiesaku I was darīt. in my final year of medical school, Es biju pēdējā kursā savā universitātē, the final semester, pēdējā semestrā, and the Lord says, un kungs teica, take your school fees paņem šo maksu, kas tev jāmaksā par mācībām, and go to Pakistan un dodies uz Pakistānu. and go and preach the gospel with that money. Un sludini evaņģēliju ar šo It naudu. has to be God. If God did not speak, Tam jābūt no Dieva, ja nē. because I'm risking going back to Africa Savādāk es būtu riskējis ar to, kad es nonāktu atpakaļ Āfrikā. and wasting 5.5 years of my life Es būtu iztērējis vienkārši šos 5 gadus, not getting a certificate. ka es nebūtu dabūjis šo ārsta But diplomu. because He spoke, Bet tāpēc, ka viņš I went runāja uz mani, to Pakistan. es devos uz Pakistānu, I came back. es atgriezos, He gave me more than 2 times of what I gave. viņš man iedeva What I need. vairāk kā divreiz vairāk nekā es biju iedevis. I'm trying to keep a balance here. Tā kā šeit ir vajadzīgs līdzsvars. But when I was doing my masters, Bet kad es maģistratūrā studēju, God did not tell me to give my money. Dievs man neteica, ka man jādod visu naudu. And I look at my money for masters, Un es skatījos uz to naudu, kas man jāmaksā par I put it maģistratūru. in an envelope, Es ieliku to aploksnītē, I seal it up. I'm not giving this to un anybody. es to aizlīmēju, un nevienam netaisījos to dot. So wisdom is Tā kā, profitable. tā kā gudrība nāk pa labu. So the fourth one Un ceturtais is idolatry of comfort. - komforta ilgdievība. Some of you,
Kādiem no The jums comfort has become an idol. komforts ir kļuvis par alku? The TV programs, TV programmas, the Facebook scrolling, the Instagram scrolling, skatīšanās Instagramā, Facebookā, they are taking the time you're supposed to develop the gift God has put in you. kas atņem šo laiku, nozog laiku, kurā tev vajadzēja attīstīt tās dāvanas, ko Dievs tev ir ielicis. And years go by and you have not done things. Un kādi iet, bet tu neko neesi izdarījis. You have to get up. Tev ir jāpieceļās. You have to put yourself in the position Tev jānoliek sev tādā vietā, where you are not comfortable, kur tev nebūs ērti, but you are resting. bet tu esi atpūties. These are two things. Ir divas lietas. You can rest. Tu vari būt mierā un You need atpūtā. to rest. Tev vajadzīga atpūta. But you should not be too comfortable. Bet, lai tev nav pārāk Don't ērti, settle for less. nepraksties uz neko mazāku. God has given you something big on the inside. Jo Dievs tev ir kaut ko lielāku ielicis. Find it and bring it out. Atrodi to un izcel to gaismā. Another idolatry Un vēl viena algdievība is ir idolatry of ministry. kalpošanas algdievība. And this is common amongst ministers. Un tā ir ļoti izplatīta starp kalpotājiem. I'm holding this microphone Es turu šo mikrofonu, because God said I should. jo Dievs man pateica, ka man tas If jādara. God said I should stop preaching, Ja Dievs man pateica, ka man jābeidz this sludināt, would be my last sermon tad šī būtu man pēdējā on this svētdiena stage. uz šīs skatuves. I will apologize to all of you. Es atvainotos jums visiem, I will tell you es jums I pateiktu, love you. es jūs mīlu, I hope you find a good church. ceru, ka jūs atradīsiet labu draudzi, But God tells me not to preach anymore. bet Dievs man saka, ka man vairāk nevajag sludināt. And God has tested me with this before. Un Dievs jau iepriekš man ir ar to But it pārbaudījis. was before we opened the church. Bet tas bija pirms tam, pirms mēs atvērām šo God draudzi. says, Dievs saka, Son, dēls, don't preach for 2 years. nesludini 2 gadus. And I did not. Un es I nesludināju. cancelled every invitation. Es atcēlu visus uzaicinājumus. Don't let ministry become an idol. Neļauj, lai kalpošana kļūst par alku. But as you can see, Bet kā jūs varat I redzēt, love doing ministry. man patīk kalpot. And I'm hard working with ministry. Un es ļoti smagi strādāju, lai kalpotu. I don't want to fuel somebody's laziness. Es negribu atbalstīt kādu slinkumu. Ой, пастор же сказал, что нам нельзя делать идолопоклонство, служение, поэтому, извините, меня сегодня на служение не будет. No, Pastor said, you should not worship idols. I will not be on the service today. you can be hardworking, Tu vari smagi strādāt. but it's a position of your heart Tas ir tavs sirds stāvoklis. that I want my relationship with God to be priority. Es gribu, lai mans attiecības ar Dievu ir prioritāte. And I'm telling everyone here today, Un es visiem jums šodien saku, every ministers in our church, visiem kalpotājiem draudzē, don't let what we do here affect your relationship with God. neļauj nekam, kas šeit viss notiek, ko mēs darām, lai tas ietekmē tavas attiecības ar But you also Dievu. have to be honest. Bet tev arī jābūt godīgam. You can't spend half of your day on Instagram. Tu nevari pusi dienas pavadīt And when Instagramā. it's time to minister, Un kad ir laiks say, kalpot, I don't want ministry to take my relationship with God, un tad tu nevari teikt, es negribu, lai kalpošana so I will not minister, atņem laiku, tāpēc es nekalpošu. but I will be on Instagram from morning to afternoon. Bet es būšu tur Instagramā. Tur So you have to find- pusdienas. The idea is, Tā doma ir tāda, if you are disciplined, ja tu esi you are not disciplinēts, wasting your time on other irrelevant things, un tu neiztērē laiku kaut kādām nesvarīgām lietām, and you realize you are not having enough time for your personal time with God, bet ja tu saproti, ka tev pietrūks laiks personīgām attiecībām ar Dievu, and you want to correct that, you can do that. un tu gribi to izlabot, protams, to jādara. And this is my opinion, Un šis ir mans viedoklis, personal opinion. mans personīgais. You don't have to leave the ministry Tev nav jāiziet no to build kalpošanas, your relationship with God. lai izveidotu attiecības ar Dievu. Satan will be waiting for you, Jo Sātans gaidīs tevi, and he might not let you get back anymore. un viņš iespējams tev neļaus iet atpakaļ kalpošanā. The advice I have Padoms no is manis. that you can reduce what you do Ja jūs varat samazināt to, ko jūs darat, for a while, uz kādu laiku, and you have to be responsible. un tev jābūt atbildīgam. You cannot just say, I'm not ministering anymore for 2 days. Tu nevari pateikt, es 2 dienas vispār vairāk nekalpošu. Before you leave, find a replacement.
Ja tu aizej, tad atrodi It aizvietojumu. shows the honor you have for God and His work. Tas parāda to cieņu, kas tev ir pret Dievu un viņa darbu. And then say, okay, for 2 days, I'm just stepping out. I want to spend time with God. Protams, tu vari pateikt, jā, 2 dienas es gribu paiet malā un pavadīt laiku ar Dievu, But the truth is, bet patiesība if ir, you manage your time well, ja tu pareizi sadali savu you laiku, might not even have to touch the ministry and you will still find time for God. kalpošana pat necietīs. Tu vienalga atradīsi laiku, lai You pavadītu find ar time for Dievu. God. Tu atradīsi. It's all about planning. Runa ir par Because plānošanu. I've seen people that left ministry Jo es esmu redzējis cilvēkus, kuri ir aizgājuši no with kalpošanas the goal of spending time with God, ar mērķi, lai pavadītu laiku ar Dievu. and today Un šodien they still don't have time for God. viņiem joprojām nav laiks priekš Dieva. Satan still took that time. Sātans From paņēma them. šo laiku no viņiem. Let me give a funny example. Un ir tāds smieklīgs piemērs. When I was in medical school, Kad es mācījos medicīnas augstskolā, I usually would read in the metro. es parasti metro lasīju, Кто из здесь был в Москве? kurš ir Maskavā bijis. Ты вообще из Москвы, да? Да. A trip to school is almost 1 hour 30 minutes. Pusotru stundu ir ceļā jāpavada. You are in the metro for 1 hour 30 minutes. Tātad pusotru stundu metro. I see my friends watching football and whatever. Es skatījos, kā draugi tur skatās futbolu. That is when I read most of my books. Tad tajā laikā es izlasīju ļoti daudz I grāmatas. have 3 hours in the train every day. Jo katru dienu man bija 3 stundas laiks metro. And I used to pastor in Ryazan. Un Riezaņā es biju mācītājs. So I travel every weekend for 10 hours. Tā kā katru nedēļas nogali es pavadīju ceļā 10 2 stundas. hours in Moscow, inside Moscow itself. 2 stundas Maskavā Then 3 hours to get to Ryazan. un 3 stundas, lai tiktu līdz Riezaņai. And my first book Un man pirmā grāmata, was written I wrote my first book in 3 days to pirmo grāmatu es uzrakstīju 3 dienās, when I was in Latvia here kad es biju šeit on a Latvijā, vacation. brīvdienās. But I worked on that book on those journeys. Bet pie šīs grāmatas es sāku jau strādāt šajā laikā, ko es pavadīju ceļā I tur Maskavā. edited, I designed everything Es on tur those trips. veidoju šos dizainu un viņu rediģēju. I found time to read, I found time to write books, Man bija laiks lasīt, rakstīt and I grāmatas, still passed all my exams with excellence. un pēc tam es vēl visus eksāmenus nokārtoju ar izcilību. And I am not a genius. Un es neesmu ģēnijs. Actually, I Patiesībā. studied slower than all my mates. Patiesībā es mācījos lēnāk nekā visi kursbiedri. So because I know I studied slower than them, Un tieši tāpēc I prepare myself and study for longer hours. es vairāk stundas pavadīju mācoties. So when the teacher comes Kad atnāca pasniedzējs, and says, "Oh, who is I need one of the smart students in this class." man vajag kādu gudrāko no šī kursa. People will point at me. Cilvēki rādīja uz mani. But actually, I'm not smart. I was not smart. Bet patiesībā es nebiju I gudrākais. just invested a lot of time Es in vienkārši reading. ieguldīju daudz laika, lai lasītu. So what am I trying to say? Ko es ar to visu gribu You pateikt? can make time Tu vari radīt if you are laiku, serious about it. ja tu So nopietni this is pieeji the tam. funny part of the story. Un šī ir tā smieklīgā daļa. And I just have to be honest with you. Man jābūt godīgam ar jums. I used to pray in those days, Un tajās dienās es lūdzu, Lord, if you give me more time. kungs, ja tu dos man vairāk laiku, You see what I can do with this small time. I read like 5 books in a month. es mēnesī izlasīju 5 grāmatas. Then I graduated from medical school. Un tad es pabeidzu šo medicīnas augstskolu. For some months, I was not doing anything. Un vairākus mēnešus es neko vispār nedarīju. I could not even read 1 page of any book. Es pat vienu lapus neizlasīju. You see? Saprotat? Because when you think you will read a lot when you have time, Jo tad, kad tu daudz lasi, tev daudz laika. but actually it's about decision. Bet patiesībā runa ir par lēmumu. I had a lot of time, Man bija daudz laika. read nothing. Es neko nelasīju. Had little time, Man nebija laika. I had little time. I had little. Man bija maz laika. And then I read 5 books every month. Un es katru mēnesi izlasīju 5 I read my grāmatas. Bible very well. Ļoti daudz lasīju Bībeli. So do not let comfort be an idol. Tā kā neļauj, lai komforts ir tavs alks. Use the time you have. Lieto to laiku, kas tev ir. And lastly on that list, before we take the communion, Pēdējais, bet nemaz svarīgākais pirms vakarēdienas. I will just list to you
Es vienkārši došu šo sarakstu. Why idolatry is, just for 2 minutes, Vienkārši 2 minūtes. tā why aizņems. idolatry is so dangerous. Kāpēc algdievība ir tik bīstama? Number one, Pirmkārt, idolatry breaks your intimacy with God. algdievība pārrauj tuvību ar Dievu. Number two, Nākošais, idolatry opens doors to spiritual bondage. algdievība paver durvis uz garīgu verdzību. Number three, Trešais, idolatry distorts your identity. algdievība izkropļo tavu identitāti. And I will explain that to you. Un es to paskaidrošu. If you have taken money as an idol, Ja nauda ir kļuvusi priekš tevis par algu, your identity becomes a walking machine. tad tava identitāte, ka tu kļūsti par darba mašīnu, Always working. vienmēr strādā. If your idolatry is approval, you want people's approval. Ja tava algdievība ir tas, ka tu gribi no cilvēkiem saņemt kaut kādu Your atbalstu, I- apstiprinājumu, Identity becomes a people pleaser. tad tava identitāte kļūst par tādu, kura grib izpatikt You want to cilvēkiem. please everybody. Tu visiem gribi izpatikt. Idolatry will affect your identity. Tāpēc algdievība ietekmē tavu Idolatry identitāti. destroys destiny. Algdievība iznīcina likteni. It destroys destiny. Tā iznīcina likteni. And lastly, Un pēdējais, how you guard your heart against idols. kā sargāt savu sirdi no elkiem. Number one, Pirmkārt, practice regular heart examination. regulāri pārbaudiet savu sirdi. Check your heart. Pārbaudiet savu sirdi. Be honest with yourself. Esiet godīgi ar sevi. Number pret two. sevi. Otrais, Saturate your mind with the scripture. piepildiet prātu ar rakstiem. Number three, Un trešais, commit to obedience even when it's not comfortable. paklausiet Dievam arī tad, kad tas ir nērti. Number four, Un ceturtais, stay accountable. turpiniet atskaitīties. Talk to somebody. Runā ar kādu. And the last one, Un pēdējais, keep Christ at the center through worship and prayer. turiet Kristu centrā caur pielūgsmu un lūgšanu. He says, I am the way Viņš saka, es esmu The ceļš, truth. patiesība and the life. un dzīvība. You see, no one comes to the Father Neviens- except through me. Neviens nenāk pie tēva kā viens caur mani. Put Christ at the center of everything you Lai do. Kristus ir centrā visam, ko tu And dari. this is my encouragement for you. Un šis ir mans iedrošinājums jums. Yeah, thank you. You can play, yeah. This is my encouragement for you. Šis ir mans iedrošinājums jums. Whenever you choose not to bow to the idol, Vienmēr, kad tu izvēlēsi nepielūgt elku, the fourth man will join you in the fire. tad ugunī pievienosies tev ceturtais cilvēks. Always. Vienmēr. Don't be afraid. Nebaidies. I know Es zinu, some people went into idol worshiping because of desperation. ka daudz cilvēki ir iegājuši elku pielūgsmē dēļ izmisuma. Some people need healing. Dažiem cilvēkiem ir vajadzīga Some people dziedināšana. need answer. Dažiem cilvēkiem ir vajadzīga atbilde. And in all fairness, but честно, Jā, un godīgi. we could blame the church a little. Blame. Mēs draudzi nedaudz We can. varētu vainot. A little. Nedaudz. And I pray God will help us. Un es lūdzu, lai Dievs mums palīdz. Because the church Jo draudze has not only stopped walking in power, ir nevien pārstājusi staigāt but they spēkā, start talking against God's power. bet sākusi runāt pret Dieva spēku. This is the sad truth. Un šī ir tā skumjā The patiesība. church Draudze, is criticizing God's power. viņa kritizē Dieva spēku. And a lady comes Un atnāk sieviete and says, Pastor, un saka, mācītāji, listen, paklausies, I have somebody moving in my room. manā istabā tur kaut kas kustās. And the pastor says, Un mācītājs saka, go to the psychiatric hospital ej uz psihiatrisko or to slimnīcu. the psychology. Tur aiziet pie psihologiem. And I'm not against medicine. Es neesmu pret But medicīnu. even if I don't know how to cast out demon yet, Pat ja es pagaidām nezinu, kā izdzīt dēmonu, I will still tell you, es joprojām man vajadzētu to pateikt, Jesus can set you free. ka Jēzus tev var atbrīvot. The power of God can set you free. Ka Dieva spēks tev var atbrīvot. But if I, as a representation of Christ,
Bet ja es kā Kristus I pārstāvis, tell you, es tev pasaku, you are just having schizophrenia. tev vienkārši šizofrēnija. Can you imagine the heartbreak of that person? Varat iedomāties, kā cilvēkam sirds salūst. Because she's not crazy. Jo viņa nav sajukusi Something is prātā. moving in her room. Vienkārši viņai istabā tiešām tur kaut kas kustās. And I must ask God as a pastor Un man kā mācītājiem jāprasa Dievam for power. spēks. That when I pray for that person, Kad es lūdzu par that šo in the cilvēku, name of Jesus, ka Jēzus that vārdā thing stops to move. šī lieta pārstāja kustēties viņam istabā. So the church Kā has to draudze, take responsibility draudzei jāuzņem ar šo for atbildību people also going into idolatry. par cilvēkiem, kuri ķerās pie šīs Because augstdievības. power is not coming from the stages anymore. Jo no skatuves vairāk nenāk spēks. It's one psychological sermon after the other. Ir viena psiholoģiskā svētruna un nākošā, But Paul says, bet Pāvils saka, I've not come to you with wisdom of man, es neesmu nācis pie jums ar cilvēku gudriem but with the vārdiem, power Bet ar and the spēku. demonstration of power of the gospel of Jesus Christ. kur evaņģēlijs parādās ar spēku. Do we have answers yet to every problem? Vai mums ir atbildes uz visām problēmām? No. Nē, But I will keep telling you bet es turpināšu tev teikt, because that's what I believe tāpēc, ka es tam ticu, and that's what works. un tāpēc, ka tas I will strādā. keep telling you Es turpināšu tev that teikt, Jesus ka heals, Jēzus dziedina, Jesus delivers. Jēzus atbrīvo, In him there is power. viņā ir In spēks, him there is healing. viņā ir And dziedināšana. no demon Un neviens can dēmons take me down. nevar man No nogāzt. demon Neviens can dēmons take you down nevar tevi because nogāzt, you are seated in Christ jo tu esi nosēdināts in Kristu heavenly places. debesu vietās. Even if you have to go to that psychology, Pat tev jāķerās pie go with psiholoģijas. this mindset Ej ar šādu that I am domāšanu. seated in Christ Es Jesus. esmu nosēdināts in Jēzu heavenly Kristu places. debesu vietās. The church to stop attacking power. Un draudzē jābeidz uzbrukt spēkam, Else, everybody will start combining Jesus with idols. jo savādāk visi savieno Jēzu ar elkiem. And pastor knows Un mācītājs zina, that people are going into idolatry, kā cilvēki ķerās pie but they elgdievības, can't talk. bet nevar par to Why? runāt. Kāpēc? No power. Tāpēc, ka nav spēka. Okay, let her just go and find help. Nu labi, ej That's atrod it. kaut kādu tur risinājumu. And on Sunday, Un svētdienā the pastor stands, mācītājs nostājās sees that lady un redz šo sievieti. that he knows Un viņš zina, is going to an idol worshiper ka viņa ir ķērusies pie elgdievības. and is closing his eyes. Bet viņš pievēr savus acis un neņem to I'm vērā. not saying he should judge her, Es nesaku, ka viņam ir jātiesā but viņa, I'm saying bet es saku, he should go on his knees ka viņam jāmetās uz and say, ceļiem God, un jāsaka, Dievs, give me power, dod man spēku, empower me dod man spēku, to be able to help these people. lai es būtu spējīgs palīdzēt šim cilvēkam. Am I there yet? Am I there yet? Vai es esmu tur nonācis? I'm not close to where I want to be, Es neesmu ne tūt tam, kur es gribu but būt, I'm far, from where I used to be. bet es esmu tālu no tā, kur es kādreiz biju. Yes. Jā. I know some problems that God has given me victory over at this stage. Ir daudz problēmas, kurām Dievs man palīdzēs tikt pāri. And I didn't have victory over them before. Un iepriekš man nebija uzvara pār So, and tām. I know Tāpēc es zinu, the problem that looks impossible today, ka problēma, kur šodien izskatās neiespējama atrisināt, they will become a stepping stone also ka tas tomorrow. kļūs par pakāpienu rītdienai. Because on this journey, Jo šajā ceļā I have chosen only Christ. es esmu izvēlējies tikai Kristu. Only Christ. Tikai Kristu. Can you rise on your feet? Varat piecelties? My altar is calling you. Thank you, Father. Paldies, no Tēvs. Thank you, Jesus. This message is not to judge you. Šī vēsts nebija, lai jūs notiesātu. Like I said before, Kā jau iepriekš teicu, you might have gone into some things because of ignorance. varbūt tu kādās lietās iegājis dēļ nezināšanas, You might have gone into some things because of desperation. dēļ izmisuma. But today, Bet šodien I'm presenting to you es jums prezentēju the heart of God. Dieva sirdi. He wants to have all of you. Viņš grib jūs visus.
and is ready to reveal himself to you Viņš ir gatavs atklāt sevi jums. if you can make him priority in your heart. Ja jūs varat padarīt viņu par prioritāti savā So dzīvē. wherever you are now, Vienalga, kur tu šobrīd I will atrodies, not call you out. es tev nesaukšu priekšā. This should be personal. Tam jābūt personīgi. And you have put yourself, you have been involved in some form of idolatry I've mentioned today. Ja tu esi iesaistījies jebkādā elgdevības formā, par kur es runāju šodien, This is your time of repentance. šis ir tavs brīdis, kad nožēlo to. Right where you are, Vienalga, kur tu atrodies, just talk to the Lord runā ar kungu and say, in the name of un Jesus, saki Jēzus vārdā. I believe with my heart Es ticu sirdī, that Jesus died for me ka Jēzus nomira par mani and he resurrected on the third day. un trešajā dienā augšām cēlās. I'm sorry, Lord, Kungs, es lūdzu piedošanu for every time par katru reizi, I put anything above you. kad es jebko esmu licis augstāk par tevi. Today, Šodien I repent. es to nožēloju. I decide today Šodien es pieņemu lēmumu to give you my life fully. atdot savu dzīvi tev pilnībā. I decide today Un šodien es pieņemu to lēmumu stop every idol worshiping. pārtraukt jebkādu elku pielūgšanu. Today, Šodien I choose es Jesus. izvēlos Jēzu. I choose his righteousness. Es izvēlos viņa taisnīgumu. I choose the ways of the kingdom. Es izvēlos valstības ceļus. In the name of Jesus, Jēzus vārdā. I disconnect myself Es atvienoju sevi from every bondage of Satan no jebkāda sātana jūga, that came into my life kurš ienācis manā dzīvē. through idolatry. Caur elku pielūgšanu. I disconnect myself. Es atvienoju sevi. I prophesy with my mouth. Es pravietoju ar savu muti, I belong to Jesus Christ. ka es piedaru Jēzum Kristum. I'm bought with the blood of Es Christ. esmu nopirkts ar Kristus I asinīm. don't belong to myself. Es nepiedaru sev. I don't belong to Es Satan. nepiedaru sātanam. I belong to Es Jesus. piedaru Jēzum. I belong to Es Jesus. piedaru Jēzum. I break every spell over my Es life. salaužu jebkādu lāstu pār savu dzīvi. I break every curse over my life. Jebkādu nepreiz izteikto vārdu Holy pār savu Spirit, dzīvi. Svētais gars, Help me. palīdzi man, Help me palīdzi to man. follow Jesus Sekot Jēzum. and Jesus only. Tikai Jēzum. To follow Jesus Sekot Jēzum. and Jesus only. Tikai Jēzum. Malabashila barakapariaba. Pray in the spirit just for 30 Lūdzu. seconds. Pusminūtu If you can. lūdzu garā, ja vari. Volume, yeah. Give the keyboard možda pogromšie klaviše, delajte. Malabashala brahadeva. Yes. Malabashilaba. My altar is calling you. Malabashiapa. Malebosintaragadia. Thank you, Jesus. Paldies Tev, Jēzus. Thank you, Father. Paldies Tev, Tēvs. Right now, I Šajā want to brīdī pray for you. es gribu lūgt tagad par jums. You don't have to come out. Jums nav jānāk priekšā. But some of you have gotten into trouble because of the places you have visited. Bet kādi no jums esat nokļuvuši problēmās dēļ tā, ka apmeklējāt vietas, kuras nevajadzēja apmeklēt? But I want you not to be shy at this moment. Es negribu jūs kaunināt šajā brīdī. You don't have to come out. Jums nav jānāk priekšā. But wherever you are, Vienalga, kur jūs you know you have been in atrodaties. wrong places. Jūs zināt, ka jūs esat gājuši uz nepareizām vietām. This is not a time to think about what other people think about you. Tagad nevajag domāt par to, ko citi cilvēki domā par And jums. this is a house of love. We don't judge people here. Jo es to saku mīlestībā, es netiesāju cilvēkus. But I want you to just put your hands up
Es vienkārši gribu, lai jūs paceļat rokas. I'm not asking, I will not say where you have been to, but you know you've been to wrong places. Es neteikšu, kur jūs bijāt, bet jūs zināt, ka jūs esat bijuši nepareizās vietās. I want to pray that and disconnect you from every wrong things. Es gribu lūgt par to un atvienot jūs no visām And you should, šīm not go nepareizām back, you vietām, should not go back there anymore. lai jūs tur nekad vairāk neatgrieztos. Father, in the name of Jesus, Tavs Jēzus vārdā. I come in the name of the Lord. Es nāku kunga vārdā. I come parisuriatare koporianda labashiaba with the apostolic call upon my life. Ar apostolisko aicinājumu savā I dzīvē. prophesy upon your life right now. Pravietoju pār tavu dzīvi tagad. I disconnect you from every wrong things now in the name of Es Jesus. atvienoju tev no visām nepareizām lietām Jēzus vārdā. You are free. Tu esi brīvs, You are loose tu completely esi atraisīts pilnībā. in the name of Jesus Christ. Jēzus Kristus I vārdā. prophesy your freedom Es pravietoju par tavu in the brīvību. name of Jesus Christ. Jēzus Kristus vārdā. Thank you, Father. Paldies tev, Tavs. Today Šodien is your day of freedom ir tava brīvības diena by the anointing of the Holy Ghost. svētā gara svaidījumā. Thank you, Jesus. Paldies tev, Jēzu. I give you praise. Es tev slavēju. It's a new beginning for you. Šis ir jauns sākums tev.